Dragi prijatelji, dobrodošli u najnoviji BookBox. I ovoga puta o jednoj knjizi naše čuvene profesorke na Filološkom fakultetu, filozofa, teoretičara komunikologije i kulturologije, doktorke Zorice Tomić, Kako preživjeti haos ili filozofski vodič kroz veštinu komunikacije. Evo, to je ova knjiga. O njoj ćemo govoriti tokom naše manifestacije Jedna knjiga, jedan grad. Prvo veče gde će gošće biti sama autorka je planirano za sredu 25.12. u 19 časova u čitaonici Gradske biblioteke, pa vas je ovoga puta pozivam da dođete i da propratite taj razgovor koji ću voditi sa našom dragom gošćom. Zašto je ova tema važna? Kako preživjeti haos? Kako danas komunicirati? Da li je umeće komuniciranja zapravo i ključ razumevanja života, ključ oblikovanja našeg karaktera, ključ oblikovanja našeg znanja, našeg intelekta? Da li ćemo kroz pravilnu komunikaciju sa drugim ljudima, sa onim sa kojima se stalno susrećemo, sa našim najbližima, imati jedan mirniji, skladniji život, ili ako ne komuniciramo dobro, sve će se pretvoriti u haos. Dakle, svedoci smo da danas je vrlo teško komunicirati. Zapravo, posljednjih 30 godina, ako razmislimo od jedne koliko toliko socijalne države, mi smo ušli u jedno doba neoliberalnog kapitalizma, gde su se pojavili neki novi termini koji ipak u ono vreme nisu postojali, kao što su lider i sledbenici, recimo, kao što su pobeđeni, odnosno gubitnik i onaj koji je pobednik. Pobednik u trci, na poslu, u bilo kojoj disciplini sportskoj. Znači, to su oni koji stalno triumfuju i oni koji su luzeri ili oni koji gube, a gube iz mnogo razloga, i ti razlozi su možda i subjektivno, možda objektivne prirode. Jednostavno ljudi ne mogu da postignu najbolje rezultate. A danas se upravo u ovoj kulturi kakvu mi imamo forsira uspeh i ove ljude, odnosno publiku, samo zanimaju oni koji su na prvom mestu. Već oni koji su na drugom, trećem, a da o ostatku te piramide uspeha i ne govorimo, ti su potpuno nebitni i o njima se ne razmišlja, oni kao i da ne postoje. I to je zaista frustrirajuće jer malo nas može da postigne vrhunske rezultate. Mi znamo za nekolicinu, oni koji su prvi na nekim listama, a gde su svi oni ostali, njima se ne govori. Naravno, oni su ljudi koje srećemo svakodnevno na ulici, sa kojima dolazimo u dodir, sa kojima treba da komuniciramo. Često ta frustracija koja ih muči, razni kompleksi, razne psihičke tegobe koje imaju, a hvala Bogu danas u ovom svetu ko nema neku muku, treba znači naći načina kako da praktično nešto kažemo i da razgovaramo s njima, da to ima smisla i da ih ne povredimo i da oni uživaju u tom razgovoru, a ne da se ljute, ne da dolazimo u jednu komunikaciju koja je vrlo, vrlo otežana. Evo, svemu ovome govori i ova knjiga Zorice Tomić. Upravo ima onaj jedan teorijski deo koji nas od antike pa do danas upoznaje sa raznim filozofskim mišljenjima na temu komunikacije, odnosno kako spoznajemo svet, kako preko jezika i jezičke konstrukcije zapravo stvaramo našu mapu uma. Mapa i teorija. Teorija bi bila, recimo, to je ta stara postavka između mape onoga što je naša predstava, subjektivna projekcija događanja i ono što je teorija, odnosno to su događaji mimo nas. Mi ne možemo da vidimo sebe nikada u kontekstu svih zbivanja, mi smo ti koji posmatramo, vidimo sve drugo osim nas i to je često problem jer ne sagledamo pravilno sebe. A ona antička misao, još proročišto na Delfima gde je napisano spoznaj sebe, gnoti se auton, jeste u stvari suština našeg života i bića. Jer sve ono što možemo da korigujemo u svetu, to smo mi sami, našu optiku ili to kako mi posmatramo svet, to možemo da očistimo, da izoštrimo, da postavimo određeni ugao, da bismo mogli bolje ili da bi ta predstava koja izlazi iz nas bila nas zapravo smirivala. Kakva god da izlazi prema drugima, ona treba suštinski nas da drži u nekoj, da kažemo, nekom stanju
dobrog raspoloženja. Dakle, od tih teorijskih postavki pa sve do onog drugog dela knjige koji se bavi upravo praktičnim savjetima kako komunicirati sa najbližima, kako komunicirati u poslovnom okruženju, dakle koje su to komunikacije, kako izbeći verbalne sukobe, kako debatovati javno da to ima smisla, da li treba se nadgornjavati ili nadvikivati sa protivnikom u nekoj debati. Uopšte, gde je debata danas? Debate nema. Dakle, šta god čovek rekao nije dobro jednoj skupini. Zapravo sada trenutno u Srbiji, kako ja to vidim, je svaka komunikacija vrlo pod jednom dozom opasne tenzije i ljudi nekako vrlo dobro učavaju sve moralne nedostatke kod drugih ljudi, osim kod sebe. Znači, sebe uopšte ne posmatraju i imamo jednu strahovito osjećaj pražnjenja negativnih impulsa kroz društvene mreže, na ulici, na javnim skupovima, svuda se zapravo prazni neki sopstveni negativitet i zapravo smo svi podlegli onom sindromu zlog sveta. Dakle, sve oko nas je zlo, svi ljudi su zli, moralno izopačeni. Praktično onom oponentu našem, bez obzira da li je to oponent koji se od nas razlikuje nekim političkim stavovima, teorijskim, kakvim god, mi ćemo njemu, ukoliko nam se on ne sviđa, oduzeti svaku ljudsku vrednost i jednostavno baciti na njega kamaru uvrede i laži. Ili ćemo ga potpuno želiti da izbacimo iz komunikacije. Znači, to je nedopustivo. Jednostavno, ljudi se razlikuju, treba saslušati svačije mišljenje. Ako nam se ne sviđa, ne moramo s njim ulaziti uopšte u debatu. Ali svi ti ljudi imaju mnoge valere svoga bića. Znači, sveli smo se na tu jednu dimenziju koja je opasna, to je površna ta dimenzija sagledavanja sveta, najbanalnija, da gledamo sve kroz optiku crno-belo. Svet nikada nije bio crn ni beo i ne postoji ti ni ekstremno dobri uslovi, ni ekstremno loši. Znači, svet nije svet krajnosti, svet je negde između. I upravo ta neka srednja struja, kako je to i govorio Aristotel, je najpogodnija da se zauzme i najzdravija za duh, telo i jednostavno za čoveka kao ljudsko biće i da kroz tu srednjomernost odmerava sve i prati. Jer sve razlike i sve ekstremi nisu dobri u bilo kom pravcu da krenete. Dakle, zaista kad pogledate šta god neko izjavi u javnom prostoru ili krene osuda, lavina osuda, uvreda, odmah je to neko beščašće u pitanju, lopovluk, ili imate drugu stranu, opet neko obožavanje koje zaista isto nije zasnovano na realnim osnovama. Zato što i danas ljudi stalno tražimo od nekih ljudi koji su uspešni, da li u svetu biznisa, sporta, medija, bez obzira umetnosti, tražimo da ti ljudi donosi neke moralne sudove. Često ti ljudi uopšte ne moraju biti nikakve moralne karijatide, niti jesu, prosto su obični ljudi koji imaju svoje slabosti i onda se uvek očekujemo ili ih idealizujemo preterano, pa se posle iznenadimo kad ti ljudi negde posrnu nekom običnom životnom problemu i pokažu da nisu savršeni, pa im to ne opraštamo. Jednostavno, ovaj svet više ne ume da komunicira, niti uopšte i komunicira na neki normalan način i to je jedan globalni fenomen. Još davno je, pre 30-40 godina, nekoliko autora primetilo da su elite postale zaverenički nastrojene jedna prema drugoj i da su se zatvorili u sebe, da se ljudi po nekim afinitetima, ako se skupe u neku grupaciju, sve druge doživljavaju kao svoje protivnike i naravno ne postoji dijalog, ne postoji samo propaganda koja jedna drugu želi da nadjača. Dakle, u tom smislu ova knjiga me, navela da razmišljam o ovim stvarima, ponovo da ih se podsjetim. Inače je vrlo zavodljivo napisana, jednostavnim jezikom, nije bremenita nikakvim fusnotama, ogromnim digresijama, nekakvim hermetičnim stilom. Ne, baš naprotiv. Vrlo jednostavna, pristupačna, jedan prosto i udžbenik kako da savladate komunikaciju i kako da ta komunikacija teče, da ona prosto ima jedan fini oblik. Dakle, ja svesrdno preporučujem naravno da pročitate ako niste ovu knjigu.
da prosto imate podlogu i kada autorka dođe nakon nekog inicijalnog razgovora sa mnom da posle postavite neka pitanja, naravno, gošći. U svakom slučaju, pozivam vas dakle, u biblioteku još jedan puta u sredu, 25. decembra u 19 časova, čitaonicu Gradske biblioteke, gde ćemo ja tu imati taj podcast uživo pred publikom, što obično radim za te manifestacije kao što su Majski dani knjige ili jedna knjiga, jedan grad. Tako da ja se nadam da će vam biti prijatno. U međuvremenu nabavite knjigu ako niste, ako ne, imat ćete prilike da je nabavite i pročitate u biblioteci, da je pozajmite. U svakom slučaju, vrata su vam biblioteke otvorena i ja vas pozivam da zajedno razgovaramo i da naučimo, ako nismo, ili da pospešimo svoju komunikaciju i vidimo kako možemo da preživimo ovaj haos oko nas, a zaista se stvari događaju munjevitom brzinom i nekako baš je komunikacija i po samoj autorki možda i srži ključ koji otvara i razrešava mnoge misterije kada je u pitanju čovek i kada je u pitanju društvo. Eto, toliko za ovaj BookBox. Do nekog narednog, ostajte mi zdravi, veseli i načitani.